قالوا دفان هاولن باشكرنا بيوندين آبرويدا تركيا وشقازانجش روسيا بك يعني روسيا وشاروا كاربا آليكاريا تركيا بك بمرة بأمر دنجي أمريكا الأنكري أيوب دمير أيوب تبصيران بيست ما نولو بله فرمو دخل راستی نابرا ترکیه و روسیه دا آن هم دکارن بیجن کو پیوندیه که نو دست پیدکه جبو کو روسیا هم دواره آبوری دا دخوازه لگر ترکیه هم تشتان درخینه پیش دا آلیه دن دا جی روسیا دخوازه کو پیوندیه ترکیه و سوریه تخه خطکه نو جبو ویجی هم روسیا yani mesela de خوrekin ku ji Ukrayna'ya da hatın Türkiye roleka mezin kırd. Hem de İstanbul'u civine ku çekirin o hem jî tekli ku derxist bun peş viyaj xwe şanî dide. Lê daliyê din da jî em dibînin ku tekliyên Tirkiye û Rusyayê diwarê hin tiştên din da jî derkevin pêş. Vana jî diwarê em dikarin bêjin ku li ser rewşa Sûriyeyê. Dîsa Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan nêrînê xwe di vî walî da dubare kir got ku em ê operasyonên Sûriyê çêkin. Daliyê din da tekliyê xwe aboriyê li gel Rusyayê berdewam bikin. Bi tebahî gava em didin berçav rastî rewşeka wa derkeve pêş. باشا رنگي وخطا نو آتو دبيجي لسوريا وشابا إيكو أو دبيجن خطا كنوي هبا Tıkılana Türkiye her zede ketiye nav siyaseta navxoyi. Peyvistiya Türkiye ana usa diyar dibe ku bi Rusya'yı heye. Opozisyona Türkiye çi dibece? Dibece ku ana Erdoğan dibin pere Putin çi bibece evi derdixine peş. Yani ebaci vek tekliye ki nu emdikarın bejin derdkeve holi. Yani Türkiye hem duvarı aboriye da hem duvarı hin tiştin dindaji duxwaze ku wek peşiya Rusya'yı kedi van demin devda Rusya'nı ki ketiye navra uşaka taybet ev şera Ukrayna'yı Türkiye ve ali da duxwaze xeteka nüve bike. Dali dindaji Rusya te gotun yani ve deri te kısakirinci Rusya de beko alikariya Türkiye de buari aboriye da bike. Yani hin senaryo hene de bejin ku mesela çan rojberi dolar bilim bu. Yani Türkiye bir alida disa Türkiye mesela faiza bankaya dahız evana nakoki derdixinin peş te gotun ku Türkiye dibe ku ji alikari hem ji İran'ı hem ji Rusya'yı begre u van tiştan da xetaka nû bide peşiya xwe. باشا أو آليكارن آبوري كو تركيا شافرين كجو روسيا ورقرا وي تشبن جبني كو انرجي تشتكي هاري غريغا كو تركيا حوجة داري ويا Dexilana Türkiye li gel welatên Ereba jî tedî hin teklîn nû çêkirin. Vana çi bû? Mesela li gel Katarê li gel Erebistana, Suudî hin teklîn din berdewam dike. Yani viyalî da jî Türkiye dixwaze ku li gel Rusyayê jî hin tekliyên xwe di nû da saz bike rastî. Yani pêşiya me de ana hilbijartin hekeye. Rewşa qeyrana aboriyê li Tirkiye her ku diçe zêde dibe. Dolar an jî döviz bilind dibe. Yani rewşa gel xirab dibe. Türkiye lazım e ku çareseriyekê bîne. Ji bo wî jî tê gotin ku hem Rusya û hem jî İran dibe ku ji bo desthilatiya Erdoğan dawî nebe divan di bî warî da warê yani perê germ da alîkarî jî bide. Yani vana wekîna senaryo derdikevin pêş. Lê vê derê tê gotu bêjkirin. بله أيوب دمير بأمر دنجي أمريكا الآن قريب مرة بوسباس